about Myra Rantier, I Cassetia and Penino. When you say ya name a sorry shisha you, and ya in sorry titty, ya any pebu refuse, Quesia dana yako a sorry, if you fear and son yako a sorry, and as a charity begins at home. 18 year you are sorry no a to swore a entity papa, Wunya will fear ni Saint Bible so. Ashimukina. Na se when entity papa no fear and I feel over sorry I know near do back another level of friend say Adrian Sacra. Into what said you yatete wonim kasapa wonim said ye ni penny kasa ye kame dase ye kame pa chodi and say we echi wo hyeche kra wo betu abo mu ase ne we nyina ya kire ne fie dida enti de ye koye wa sorry ne yaboso ba ebo ameja apaye but obu wo woni sa entity ye no kra be fe bo se na ode enyini Opemsuo me kasa nyo na ato aduane ma me kasa ye nyina ya ba ye baako wo ye huya na ye hwan ene obi ato ni data obi afun hye ne nsam nti wo ye hwan wo ye we ya na wo ye hwan so these are some of the backgrounds are ye fifiri ya ye ba ye ni an ensade a wo bekom no na saa na abrewa bi wo fie tie saa na baba wo bi tie no no so fo se saa na obi a etie nti ye no ma sori nya sudi kese nti nim so wura so de mo bade a wasesa saa na etie but ye nyi obi afie ene ebi kra dade no asempa nyame nkonkon de bre yen kra no na mfa wusuban ho asem no ya ka nti no but wonim say afi ye bibia ba abe boa ye democracy but I sound so abe high and say obi bitimi atebe bi na wa ye ni nua Bible can say your dominaja na se ne na no ne kan ya bedum anadwo osa kan bi o se di waja no ne na wonkwa ware wasase awrade onyankopon de ama en osa kan bi o se ema muntie mu awofo asem awrade mu we ni bosha enkwaje ene nkwatenten ewo so I can give you more than 20 scriptures are talking about honoring the people of God. Number 1, it is a him for Bible saying kasa nti ohene o se David enkasa even in his absence enye se wiemu no ma ebe ka kire no owie no se empentamo so emfiri nanim enti ye was scriptures onyame dia ma ye se emfa ma hemfo ye obuo owie o ka kire se momfa ni die ma de ni die se no titiri ni mpanifo a wodamo ano wona wo ya sempa no adwuma they must be given double honor. So there is a scripture for chieftaincy, there is a scripture for yenga ye wa sorry, and then there's a scripture for one when yini I was here di ma won die huni ye was sound scripture for one ye ne wo mpo ebepe eyepe Paulo say betumi amo afam die boni ni panyina anta wasumdie niemfo obuo ne odo eno do ye ho sounds wo nyamesam mu e kasampo manko a esum wonranom sa ade bi anko a wo ye bia menye no mfa huhu ananyinyi na yema wura te say de wo ya ama erade but you see sometimes to the bia na de ya ne say enye bunsu no ya na obi mu ade ya na obi adwuma etori bia atem didie no any other petra na enye bu no mu ade na adwuma because ni pay master be say ene wo kwa jawom and no fire power bra ya for office it is a me fire na bra office na 1000 ya ene me fire bet ma ko 2000 be fire ma ya 1000 ene me fire ma nya 2000 they be ko na rent kra so obe hia be 3000 then is that than the fire na 4 obe kitene say or the biatin rent mu adidi. So these are some of the things that emwama society ne yentimi shape ne yie ene ababa free school mu ene obi batia free ho enti no obi ede ne ho enti no sa obuo ni nidie pa de me hu ni say ya so de mpo na wo senka yesua no it starts from the home obuo a eno ede ma eja wo fie no ema nkwala no so reciprocate that same honor to their mother and even their father wokwa abontia ye no obi nko eni atem ye tise waka kasafin bi kura na wanhwe that day unidi so these are the morals ye detiti yen wo fia yes ro nya me say it should come back but nana me eto de bi nso a na yen penifo ne ye ka ho cause dan ka me baby sapa okay na ebiso asem obi aka say tresem kura hese ye ne mpanyimfo hemfo no entena ye ne ade na ohese besebi ohini bia okoton asase amanipa miensa yes nan kofu miensa nyina aba yes enye den abahe obi we kasa ama na kotwi no yes tresem so kasa yembu wo mo ne honom no tese de o kan pa ohini na akọ mana basa yes ho sam tese na de etie nie
Bible can say na awofo nso munhye mo mana bufu. So there is also a provocation that can bring a reaction. Nemum, the scepter of correction is never in the hands of a son. The scepter of correction of a father, it is never in the hands of a son. Papa anyansa. Entiase can say entwaso ba. Entia ba ye de boy jano eni obansem. No matter how right you are or how wrong he is, you must politely and respectfully, any a sense of a certain love and maturity, and how they approach the matter. And yet, become all because say, feel say, and I will him say, and I'm poor no cresse with the for. Would you for no interest sabio where lose ni position and as a fear or watching your mamma and your money chile and tete papa. So you told the boy, yeah, they will food now feel what they were hearing who because 1 year, but don't forget to say, we know Sujin and Nipebi and name a beer. Akomapa Casapane or Brasia winning Nipebi Becasacrano. It might bring a lot of change than says Sebi was sending war. Now we can't boss was sent because near war and will be enemy say. Odi for the but say we yen you maybe we must consider a home nyame ene tete pa ye de atete en ofie ene kasatiana ayese eyako amampanyimfo nyina we ayeka enfoje ene ye wo sabi a Christopher bi o ye Christoni bana o kasatia sofo ebia na nye wono ane sofo but enye ne sofo nti ofri say okay omutimi kasatia social media TikTok be brave TikTok actually I was watching you on TikTok. Great. It was powerful. 12 o'clock be an vampire. It was powerful. And actually is in 1.3K. Namika. Yeah, and you're looking good. I'll tell you. Oh. Now who say yeah na e bimu ni asemka. Ebimu ni onjim say obi Bible mu ma no kra na onhye dan nye discipline so obesua Bible no akasa nemu no ohwede obi aka o fe se nipa no anka ne yi a wo nipa no phone number a wo nipa na sorry anka obetimi call with love no a chance me nua asem ya kan de madwem say achia na Bible kra kan say obegina wo mistake ne so e de atem na sorry dem de age hype all in the name say o kan okre but impeni say ye kan okre odomni nyansem enkran ewo baby ose no kura ebuma ebo oman no pono yenka. So you have to be very circumspect in even how you do your correction. Kofo people they do their correction in the realm of condemnation for recognition or as a or super mo bia hu se ono so ya na ngoma but nye odomu so opese wotenetene wo odi gina so amie se ne dia yenti ofiri wo ko mo bia nkodwa we bio mo mra me medwa but yenku modwafo eni dwa. So that is the reason to bo wa o ye ono ne sofo sa no no so asena no deda so no so abie ni page na ese adane adape 20 no bonefo no e wose ye ne ko no ye jai and afi ni we are fighting against and among ourselves but with him and yet this is not the first time I seen it. Even in Genesis ABC Bible said there was war in heaven. So what kind of Bible if there was war in heaven Yesu ni din ba ko the Prince of Peace na say asumdwie hene abobo anokora na ntokwa e ba ho na asumdwie hene ne te wo se oyo hene mpo no na abobo anu ntokwa ba ho a na nye ne ho assembly man fo a ye ne nam Ghana ha na yenko akoyo tu ibe ibi ni we de ya bewuram o se de na no na me ka se de wo ye nye o se de na se ma asem twa so me kan se me so fa nam the Bible bam definitely ba me kokan mo ntiase sa me yam so ma asem twa so na mo me on twa so Solomon kra nya me man nyansa nyina kro for ma se no no asabe wagimi asem o ka kire me no uni me se Osi me jama so ase Solomon kro nim nyansa kra no o fa ma asen na me asabe magimi me too for the o ka kire me do wi wo futu a wo tu fa ma asem ho no e ya na gina ba bia won so free ba omo pema dodo sofo said ye tie ni obu o ho a say yen Ghana wonim say yen Ghana ye na ware no ewo a polygamous proclivity there so wonim say de say ya mamre no emma kwan me ye ware ba ko mienu ene kwado o say aponche kra akoton na ayi ema no ye tom yensa ne atobema ba ko atum
no etimi I mate o munyina no kra wo ma akonhoma no no ani sika hye ne botom yes it no is coming from here in Ghana ya mamre ne amane ye said ye etie enpo di abrofo aponche ne kra mo tesa na me kire say yen so de ya tum sa ponchi bi aponche o ba bia said ye say be ma ye be ma o ba bia nti to di bu o wa na mre bi ensi obi ekwan according to the tradition of baby of one sisi aye wo mre bi nso aba wo man bi so abere ma wotimi ware me ensan ye ma uska ye bo dwetri cause ma no adoso so but mo hudi nyeza ko no we kura wa ko be kwa research o pe wako pacho ba men kama se Opemsuo entina obu onzo na enhihye ye wo bible mu a opese odidi dwuma because unim bible mu na ye onyoma mienu ye what God has prescribed and what God has described. Solomon de na ye describe suban bone a oda na di but ye prescribe ma ye say ye nyesa menim say abranti bo wa ye fe na hitofela okosen ne ho akonfo e bible mu ye describe bible mu but ye prescribe ma ye say ye yesa me pacho you enti no e bi wo ho a na mamre ne na manie mu no hwinsi ne kwan say oware mienu esan ka ne yere ho na wampa wo be den no anya nti wo so opa oba no na won ne kasa no te ase a ansa na wo de na du awade kwa so nti me de opa oba ne de me hunu bone bia ewom kwasisi bia be ka me se wato ba bi mo na eno de nyina bebem because emra no empesa nyame nso mpesa na mpodie na no cross de ofa na so wadi mfesen ai ni na se we na atiefo ni ira tukwan okay ena wakofa made pacho ono ane ma me hu yo so we de oba aware because ni subanti okay okay say dependent say ne ma me akan na kire say ne abusua kra no mje tum say e wo so wonyo obi a one ne betina opie ne won kofi ada beko so for ne de nkwaje abafi na so obi ani fia me kohwe nkra mi kofi me say ne nkwaje abafia o ntidi o bia enka na ohwe yen Opemsuo minua ne mo so mo yade me yade aha so baya no kan was de wo katon grofo su nyina no ne kase ne fi wo so ayi panyin due ma atimante ina panyin troma nkora we nanka ye kan timi so fo kan maje to ahwe mo akwajo nzo ayi dinti ono de ote ono o sa na nka me be kan wo ya ye o so papa amon Facebook on for any judge ho no no still be now the be serious you cannot be serious all the time so papa hwe sa polygamous nature no e ho hia pa because o yire no me yesen me yire ba ko pe okay one number no di twa 190 Opemsuo we go for no and I didn't pay what payment and only say China says obusa wasem na kana wa yansa na ma kire wa ansa ni mu na am say chim me o so yem yesen am say baako na so kra one number na di twa 190 papa yam question and open mo na Aba mi le baako na the entire me the Bible doesn't explicitly speak against polygamy. No. But you know so ya de ba kwa asa nyame fie ni kwan say wudi ho nkomo asa ahwe ase. No, only say because nipa bebre nim die if I a certain topics bi ho no e wo form and at the ye de gya no na no aba besom but bebre no ye ndru a level to relearn and unlearn and undo and do into ya na dada no ana ya na so be wadwin say on so be hwehwe wo no kra ni yi na what bisa questions when it comes to polygamy when you say Bible one can wade ho asem kese pa no o me yetu eye Paulo and Jesus and so some penifo mienu obi no ware so from the Bible old times edibesi ne no God does not speak about polygamy. He does not condemn
polygamy. David na ne yere no me say, Abraham na ne yere no me say, and all these people are friends of God. Tell say ye ba New Testament na Paul be catch say so be fa hwefo dwuma wa fa dwuma pa we say we ye we yere ba akukunu ene ye nyina ba ba gi atum say hwefo dwuma. You don't have to go to Methodist seminary bia there be so long as wa ba ye Christo ni de ma ba ye oman kronkono ahene asafuku enti no we pro wumpo part of the priesthood. Enti if it is a law for the priest to marry one, now be your Christo ni de ene yensu agi atum say onso ye part of the spiritual priesthood no. It is also prescribed for you to marry one. But ubu wa onigidie ne nte ase indrusa level no number 2 ubu aware ne wade ekura wiansa na Onyame som no obetom inti wonko gya ba ko ana mi wa wonso atichi sa awaregya ye enye papa ne ne yere no miensa na atena over 48 years so ba ya ase awaregya ye enye nto enye na maami no wanya abrewe hwan na ekwa na hwan na esan aba behwe ne so sometimes ya na nyame asem it never changes, but if we say it ever changes. So one year obey big mistake. Deeper Life ebenya issue with the founder of Deeper Life near friend Kumuyi because we are America amasisi and awoni ntema na she trouser and Nigeria for say ne yekosra papa wo America okoya ema edi won papa echi e ba be hia Nigeria for no she trouser Nigeria for say show long skirt no say ada ya sorry no ye guna na adi intra no say had ya wo ha but you see say ha wo ha na she trouser ye di and baby so show ho no so Onyame Nyame is never changed, but Onyame asem sometimes we twist it. Every baby one moduku ane umompaye but I'm sorry as one moduku ayo bompaye Nyame ntie no omokwa America no bebre na moduku omo bompaye and now feel no ma activated the strength of the youth ministry how betimi de gense kra akwa sorry because what na no antena we are sebe wenima akwa akogu ase ite to de bia ye de odo kan echirechira entesa tafi ye benyini Onyame mu ne ete ne ase ya se ahwe ase but ya na enye sa na tie abranti a wasi su a wonni skade na sikafo ware mensa etwempena enan a sometimes don't follow your desire and put burden on yourself nesa kai say yade kora nso abu apart from say ama wo kwan onipa na woni ne yesa na wonim sese de wafo obi achi ni sa na wote desire so mfa na koma mehye wo mu because onim wo yere enim mpena bi na wo be fa na third one nti ban so no nso na obi koye biribi woni be ba ho so na yare ana modesty ni nti ne to de bi ade osuro ne ho no eya wo hwe na didie mu yie mabu be maka okasa ko de osuro no de osuro ne ho no oye wo hwe na didie mu yie sofu nanu bi na because na msofu preach ya ibi na nanka o tumanim say anka bisa na question na we ko say o preach no say me preach obi kura e de ne mprate ha ntina so condemn so obi de ne ga ba sorry but epim wo me kura de na me kura me dwen say na so de ne ga ba sorry na dwen say papa ehu oh na nyamia okay ba so for aka ma say mo unso ya so for to me frɛ wow and now first time oba ha no okay sorry gina ho no na baba ba ko sorry ne de mic ne ma no o se me ba Friday no me besra so for panyin me ne mpra ne me na oba sorry no ne me bai se pa so for panyin na o mo afi no be sorry fra sorry de won mu dia minim just of de ne ge ba sorry de bi mfu ano ba ne yare bi ayare no man ka sa ene bai so for o mo kan za ko to de ne bodwe yi ebia na sana so futio bo ebi nso ana meni ho ntimi nchire na ma me na mfa ne dura no pa no tenen so bibia betimi asi ohwe de mi kan obi de ne mpena ekwa asori na me hu ne say that is an opportune time for say a soul to be won, the numbers to even increase. Because this same person could have taken the woman to club. Omo kodi mudwa kodi di umyoma ndade dani adeba for whatever no ma ba sorry I think omo wo a very good plan and omo lose you attach with their God, but we were condemning no on say sebio yewo abofra no we Opemsuo with the oyemo it will bo wan fanya me friend and so but na ni nyini ewo nyame mu ene asempatre adwuma no on hyeda enim na wo bo obi akuti awo dem
na wasandi speaker ekwa abonten say yen abonten for ya bonne for yen samra dem enye yen na wasan pamo ya na. So you don't castigate us in the church and evangelize out as in the street. Who evangelize our street do same evangelize also in the church. To do be evangelistically maybe ana nim de was side no form. Even so as for crown a very strong another side but maybe a hano and a far papa ni so kakra. So for maybe me nya se dia nka na every do na nke kosa yeah next week kosa so for say anka first pa na say our jaya dia nka Christopher enimu but say we are sorry pa yes and empratwen so ka ho wo fi pa yes ada na ba ne sana say because no wa ake no enye nipa nko no dom ko mo de mo anso ko nti se de nyame gi bibia na bibia nso onyankopon fie de oyo trofo agya widifo ye se bronsam kra no onyame fie de etie ne se afi na nim dia be do so am ya te ase se sometimes you must leave the marriage and live on with your life. If you stay, you die. You live on. So it depends on you. Ya unu nyoma nanya itimi jina so dia warija ye ba ebi ejidie. Obu owa wo ye osi me kra no wo som ne me som ne ade ntimi ja opo ma ho kwan se ba ne sa utimi ja. Ebi o ye mpena twe so be kaya. Osi aware ye mpa so gun fie timi ja. Ne mum so ope wa ade a. Inti enompo no there is a window of reconciliation. If you want one domestic violence, ye mra no tia nyamempo etia. What the heater? Okay, heater. Okay, refi heater on. Aba iron the okay. Okay, iron the to ade. Okay, heater. No, no can be on ya one dia no. Yeah, na a two Brooklyn State. Ebenya bi ho. Ebenya bi. Sane kopa na box iron. What the big ball mami? Hey, box iron. I don't know. Yes. The big ball mami. I mean who torn after a month. Na Pentecost LW or if you're Christian in Jawari, you sure the Presby Catechist this the following 2 weeks papa equal sorry why bossa. The suffer friend said yes must be communipa. DNC Sam Tokwan we see na cat keys Presby cat keys matter the steward can me bobo sorry nyam ko be se me kan say Christopher baby that day papa ni pia ma me no ama ofiri soro be hwe from wawu won senka wo apply wisdom of God and ka be say there be abufuo ba it said dam ketwa so the best thing to do is to separate na se nyoma tutu yempo o maba no wa anye saa na de rade aka bom nipa ntitim ade bonisi no nyame nka mo nti so domestic violence ba yetimi gina so ka se no awade ya agudie nti se ntokwa aba na obi asudi a obi e maame frɛ no obi ankore fie nti no nso timi gina eni bi won so ya absence and abstinence what tima kwatena brochire for 30 years won fa obeyida omo na kon ma bia won so tia de ni din da so se me yere no dia we mun so bro for man no be firewood Sanso na woman also no be firewood dia ko ban sana ase matena mo ntem atia cha emra ni timi ye 2 years ebi so timi ye 5 years nti ze bi atwam be 10 years dia na automatically we consider it is our dear no egu ebi nso ye upon deceit and malicious acts won say obu awa wada da ni pa no sa okra wo hu ni obu okra na so aware wan kama na hu wo hu kra mpu ni wo hu ntimi nsori ntimi ne na yekobisa ase me twen rade no atwen rade anim sa 3 years ge yi ko kan obu afudi a na ese betimi agina so na yegu awade no kosa ho yade eba na wasa ba be fight enti ase na aba nya warija ye ne so ena mpena twa asma wo kan ye hunu say a lot of people ko twempena wa abonten na wade ne baso a enam se oba ne ma sori ho bi ntino na be ma na gya ko ba bi kura oba no e ko nje ne ye encourage na ye hu asori dem ye nanti na ye hu ye hu na ye nware na ye ntimi nkabu nyame ena as because one nya sa now empena 20 nipa timi ko join different churches and as even different faith na nya sa na e bia wo penipa no ba bia wo enu nti na enim die na do so ya create an enabling environment say e betima adoye ho awurade mu na e dem fia no kronkron afefe ye ho ano mo ene ho fie say man we dia obe hu fe esanity as so for your prophet too. Oh yes, so we me you know get no be TV na no so me kan nchire no eno mate eno no last week otie no o ma frɛ me abom ono a de so no ya sorry panyi no
And the map in Siabesha TV. And when it damn. You twin is a Martini. One man to know. What is Cafas here? What's what you mean, Casa? So for last one. One need the to assume premarital sex. 170 cents. Oh, wait. Medically, a B. Edwin Baby, quite say, and yet you have to even check your say, your dear way and cramp one Sunday be a winning panel. At the any bon be an a be an a bon, one year be rebuminate or wobble. Sometimes, also a young woman said, the medically, yes, our warren now cramp on an eda. It will be one to acquire through counseling, it make or check it, Yari a war one year the other. Obu on so our pet because Opemsuo who said the berry man or who ST and said the woody wa agro efa obia ne entity but wo ba yen entity mu as a Christopher onyame ema ye ho kwan say yen abstain yen twe yen ho kosiri say ye be ye amamre ne amane ne bibia wi ansana waware kofo bebre take advantage of it at the yeni amanu bebre agura ya mu because oh ye ne me no na me nye say sa ne yen kra ye pe be kum no na ne be makra na nsore e be kum no na chesa ha so ade bia won advantage and disadvantage depending on time wa ye practices are ade no now me bisa o say bia wo otiwe na wo baba no ko ware be ma ne na da hwa ansa na and come jam on no okay the video no the me bisa na kra no no the can her sada no kan okay na remember so the audio say bia wo ko ware obe person obe so ahwa ansa na me ko ware na say baby medri asem kan wo de na wo bisa me bad here na me de baby medri na so for na de wo yo hu say be so me ko ware I say me ma dwe say be wale bi mu aka into wajai so wale de minti me wale bi mu but here o grozu kra one show na 1 to 90 into who na pay me 500 you said the way you body anu say yes sir into where because it's the same thing because maybe obanu ntimi kan say and ne be man na sana maware and as on ne be man ko dance maware enti no the so kan ye ba ko agent tete ya what the be man akra sa akra no hwe ko fi me na na je o friend na je busan say tese wo nyame adom o bra ho tese wo nyame adom o ka onya ka bibia ho tese kra micro busan say kra ho tese wo nyame adom your hospital because entity ya ye dia akora keto on be on pane so mu nom de pane no mo bebu mu dua so for yes enti no e training na de be ma ni paro na e be share the lifestyle obekom Papa, but my engineer we so na bra ye dey say you be betimi anya good training but oduru say odene ho a ono atimi for no an life because me hwe Mira Mekisa de kotie ya minim ni fie kakra say otimi say training dey de ma no suban a wafa na nsen no ene ma asem no me nye sure say entity e de ma to betimi ayo na for born in the person say me I say me ne wa no kwa akobe inde say bia ni na for born the sisi we akoi na me wa in the me say deliverance no same me nya no baako was a deliverance no one congregation deliverance ye nyina obi amfa na busua formula no media dance here say ye deliver mo 3 government kasa na onipa bia woni na tena pen de na nka open no na wapen no ni omu nyina mra ni hu se ya no ntimi kan o na remember back no so ya ma no omu se na me de nsa kan ti se wo ko bie na akope omu a no maka so ye wo ho na ofro trot be nya no e kan ye be omu nyina ho Louis we are Facebook was watching you guys live from Blue Icon said I say Obedman Sansa was say powerful Felicia Nyama, God bless you, Papa. Koko Sanjay Pascal, good evening, bro. Good work done. Thank you. Was stress and me and my master for us in the home view. I can't 4 minutes, not 6 about. Now, when I'm in 5 numbers soon to you, our free. Hey, Kunye, Opemsuo.